This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadian beginong tray bat officer ka Shillong Municipal Board lem kibor Majestor bat bulat ka East Khasi Hills District kila pensangya kendang ya kinong de jingdoi harut surok bat lenti ya kejat ha kendailat kibam dan ya ki certificates of vending kabla persya da kinong ya lambat dekhot ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kinong tray ka board kila lekpat syaka jaka bala terwa penkin ria ya ki hawkers ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority lani muda kani ga jingle jengki kalong man perut lan jaka ban ai basa dejing dia yaki hawkers ki baladan yaki certificate bakin wan shong dejing dia no ha katai ke jaka katkom ka sarkar jilla ling ba apol ling do menteri badai kmi ya katnat social welfare ban nong aktin laong baki don aspa ngut AA ki bala kongu ban kinria na kendailat sya katai ka parking lot muda kumju sya ka parking lot persya ka SBI main branch. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kta ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya